Shopping izziv. Vsak dan nov izziv za Tomaža in 100 evrov za vas. Samo na Radio Express. Pokrovitelj je City Park. Polepša dan. Nika mi da sladoled. A bi? Bi, ja. A bi? Bi. Aha, si boš mogel svojo ujeti. Svojo kepco sladoleda Ja. si bo moral ujeti. Točno tako, kot si Kako pa si ti to predstavljaš? Ja, lepo. Smo pri City Café in pred tvojim naslednjim izzivom. Tvoja naloga bo, da ujameš kepico sladoleda v kornet. Sicer imaš 10 poskusov. Prvič, ko ujameš kepico, je izziv končan. Nisem padel dol. Veste odgovor? Sporočite nam ga na radioexpress.si. Najbližja napoved vam prinese 100 evrov v desetakih City Parka. Radio Express z največ glasbe iz 80-ih, najboljšimi oldiji in hiti današnjih dni. Obožujemo glasbo.